Danas ćemo proći 5 skijališta koja treba posjetiti svaki Hrvat. Definitivno trebate posjetiti talijanski kutak Val Gardena, Alta Badia i Corvara. Tu će vas zadiviti prekrasni panoramski pogledi na Dolomite. Val Gardena i Alta Badia su dio Dolomiti Superski, najvećeg skijaškog rezorta na svijetu sa preko 1200 km staze. Povezani su sa poznatom Sela Rondom, skijaškom rutom oko masiva Sela. Uz jako dobro uređene staze i puno sunčanih dana, tu vas očekuje odlična gastronomija i najbolji après ski. Ako tražiš veći skijaški rezort u blizini, onda je to definitivno Obertauern na samo 3,5 sata od Zagreba. Obertauern ima jako puno prirodnog snijega i preko 100 km staze. Zbog čestih snježnih padalina na Obertauernu uz vožnju po odlično uređenim stazama možeš iskusiti i izvrstan freeride. Ako idete na jednodnevno ili vikend bordanje, preporuka je Krvavec, pogotovo za one malo iskusnije, jer tamo vas očekuju zahtjevnije, odnosno strmije staze. Krvavec nudi odlično skijanje i après ski party u kultnom baru i restoranu Plaža. A nakon skijanja na povratku možete svratiti do Ljubljane na večeru ili šetnju uz Ljubljanicu. Ako si maratonski snowboarder koji vozi cijeli dan bez pauze, onda definitivno trebaš posjetiti Val Thorens. Val Thorens je najviši skijaški rezort u Europi na 2300 metara nadmorske visine. Tu te čeka preko 600 km staze, izvrstan freeride i odlični snježni uvjeti od studenog do svibnja. I za kraj ne smijemo zaboraviti svima najdraže skijalište Sljeme. Na Sljemenu je većina vas napravila prve snowboard korake i naučila prve zavoje. Tko god se spustio niz crvenu stazu i filter zna da se može spustiti po bilo kojoj alpskoj stazi. Nadamo se da će se uskoro upogoniti žičara na Sljemenu i ponovo skijati po crvenom spustu i filteru.